Haka jingle kai semi-final jong ka French Cup ka Nantes Persia ka Lyon. Haba pai shaka ni ka jingle kai ka Nantes ka layo ban pen jar ningkong haka minute ka ba live peu ar. Henry lengba ka jingle rap jong ka VAR u referee u claim ken goal namar ba ka day ka offside. Adu bukod ka kelas step baro art lagi ken hun kine claim yo tap goal. Badai haka kilamit kata haka minit ka basan peunyo ka Nantes ka layo ban tap ya goal ka baningkong lengba u Ludowig's blast. Bad ya ka bol lai rapid bu daw sentonze. Badai lengba ka ni ka shigol kirang yele kai ka Lyon ki klem la ban siukuliang hadu bukod ka jingle kai. Bad kala pelong ya ka Nantes bakan job haga ni ka jingle kai dai wela not bad yorung sya ka semi final mentau snem. Aga jingle kai Premier League ka Newcastle ka lala ban pelemi ka West Ham da san la ka way. Ya ka shigol jong ka West Ham layo ban tep daw sauma. But ya kisan gol jong ka Newcastle layo ban tep. Argol da Wilson but Argol da Joe Linton. But shigol layo ban tep da Isak. Aga way pat ka jingle kai ka Manchester United ka lala ban pelemi ka Brentford dai way la not. But ya ka ni shigol jong ka Manchester United layo ban tep. Aga minit ka ba arp nyo lengba u Rashford. Aga jingle kai Coppa Italia semi-final leg 1 ka Cremonese kalala ban pelim halaying Persia ka Florentina da ar lanot. Ya kini ki ar gol layo ban tep haka minit ka ba ar peu lengba u Cabral but ya ka gol ka ba ar layo ban tep hak minit ka ba nyau peusan lengba u Gonzalez. Haka jingle kai DFB Pokal quarter final hapdeng ka RB Leipzig Persia ya ka Dortmund. But kani ka jingle kai ka ba itanat bha. Aba pai shi ka jingle kai ka RB Leipzig ka layo ban penki jar nengkong haka minit ka ba ar peu ar lengba u Warner. But hadu bukod ka kala step ka RB Leipzig kala tam dai wela non. But haka kala min ka jingle kai ka dang kham shong shit haka ba baro artli ken hun kala persyang ban penki jar Henry Omdon gibala hadu bukod kan kandai peu minute Henry day haka additional minute kata haka minute ka ba kandai peu plus pra ka RB Leipzig kala yo Biang ban tap ya gol ka ba ar lengba Willy Orban. But kanega gol kalawan hadin ka corner jong ka Dortmund. Badai lagi begini ki gol ke RB Leipzig. Kalala abad pelim ya ka Dortmund. Badai orang sya ke semi final jong ke DFB Pokal. Aga jingle kai semi final leg 2 jong ke Copa del Rey. Apalagi ki artali ki klub baklanbor jong ke La Liga ke Barcelona Persia ya ke Real Madrid. Bad kani ka home game jong ke Barcelona. Pemban syuk penken mau ke Barcelona kala tam lupa haka gol aggregate. Dai way la not but haba pai sya ka jingle kai haba sedang jong ka jingle kai Omdon gibala bat khijar Henry Schwaben kot ka kala step ka Real Madrid kala yo ban tap ya gol ka baningkong lengba Vinicius Junior but ya ka bol lai rapen bu da Benzema kata ha ka minute ka ba sau peu plus away but kani ka deiru ka gol penya khan ha ka gol aggregate. Haka kelamin ka Real Madrid kadang kam klan shushu haka ba Benzema layo ban tap ya ka gol ka ba ar but ya ka bol lai rapen bu da Luka Modric haka minit ka ba sam theo batang hadin pra minit ka Real Madrid ka layo ya ka penalti kata haka minit ka ba sam theo pra but ya ka ni ka penalti la kenjar da Benzema. But haka minit ka ba prapeu Karim Benzema uliyo ban tap ya ka gol hat-trick haka ni ka jingle kai. But kadai ka gol ka ba sau jong ka Real Madrid. But ya ka bol lai rapen bu da Vinicius Junior. But dai leng bagi nagi lai gol jong Benzema but shi gol Vinicius Junior. Real Madrid ka lala ban lim ya ka Barcelona haka ni ka jingle kai da sau la not. But haka gol aggregate da sau la ka way. But yorong sya ka final jong ka Copa del Rey menta ka samoy.